okameni kunyange debeleni yo kama musitilo bidwe njiro kuti bahana bana tuna mamutali wetu tuna pano olia sowe mudi haone no mugwe muya nengi nali akati ko utwo okati kone owati yokandira owakafokolo então tweli bashapano marumphala konthele yo bayimbi betu bolunyaneka ina nakuli ngono video ko TikTok okulekese enginali etu lyo lunyaneka ko TikTok oyo kaheno kutulandula pepa no ko TikTok ko TikTok mara tulindire itono telefoni ya Mastona upondo kunyingira ko meso kuno matumono enginali obe na live star feyo na ko live chipondo kala feyo mono tukaheno ngala lo video ndire mai ndira lo mboka oyo pondo kupanya nako kutulandula ngoyo ko TikTok tunakate ko tiukate ulepeko yambe kafolo lepeko ba tiyo kandale lepeko angeni mai wakulwanga tulina wambe mbe yono ngeni kono aya mana vienda ya vienda na wade katiko discovery katiko mu discovery na ali na Emiliana sedi ya amena handatu tomphala konthele yo bayimbi betu olunyaneka mondo ni jokoro no wakulu ngwe muti helo no muzika mbo banyaneka ngontu tubanyaneka totuli pano kana muntu ashebonda kaye ukuthi mina hando kutehela ukuthi hamwe ono muzika mbetu bolunyaneka bononge ni omuntu upondo kuhupira ko muzika yo lunyaneka ono mushiko mutuimba kana muntu upondo kuhupira ko muzika mbali upondo kulilako kana hando kubotehela konwe ina ulila kupondo kulilako ngongeni upondo kulilako ngongeni kenya hando kubula kono ko diukatiko na kafokolo na diukandira jijo kuti ono kamwimbi mahono mutehelo no muzika mbetu okuti bana bayimba bokulimo no muzika na babanyingira mo pehepa no bapondo kulilako monda onga okuimba kwa fokulondangula uchibilo kutalana wowo kuli konje okuli makati pamwe kejibili ya kuchitana monda pamwe ya uti oyo ngeno watelenga então tupondo kuwa pia kapi omutu chetele cho bayimbi monda jili katubi ma to atele bajondo yo ya batele bo bayimbi onto abato himbikila pahe okohal yo tunanondia nawo bahengeno chitwaine chitwa kubetola katube tuloku kwenda ne mahikapi tupondo kubetola yo então ya konthele yo kade tiyo kandira kuti hamo no muzikombu apondo kulirako okuimba na abanyingira pehe pano nawo kulima mu muziko kuti kono muziko pondo kwa honda pa bilingo yuko abai oti njimbe no muziko mukumbi ulirako kumpinga yetu yo bayimbi betu yabela kale tu lumwira bemwe apondo kulirako apondo kulirako mahamo kondachi malila ko mokonda ye chiwe balinga pama lingo biwa yo antojo handa jo alandule bimbo byabo jo alilila udio bamalila ko monda yo bimbo byabo balinga yuka hinawo ya konthea kafokolo bapondo kuna manyipondo kuhimbiko kuimba pehe pano kumbipondo kulira kwanje haunda pa bilingo yoko anjilira mu muzika ya ona pondo kulira ko jite bako kelone ngokuli mane pondo kulima yine ulimisha hakalima kwa inetemo kuli mashini ulimisha kalima okawana kwa inetemo ulia mokonda wa pwelo ndo nipukajwa biso ndano kukuimba kino kupwelo ndo jo pavinga yo ndeno kwa mutu okay ongo jo nokulinga mokonda ene wimba mushikake kumalila kumonda ikela okay ojukana handa yo kupula okonthele ya babo kulinga bokuimba beno bito bichi molumwela kamanji mphola kumphola mahaya ati no instrument ono biti bimbo byao uno chimbo chae mahi chino hiya chimwe nokuchatuka ko mbidi yacho weke chimbi hilo kubeto omutuntho wacho okwakalande hingaje noko kuhale bakulu ati okwenda kondina ankhalanda ko yo ochimbo change hamwe akushala ngaji nakwashala chikupo si omutuntho wacho kuimbira kwecho wamwe mwabetelo obibuka nayo kuhika obiti yacho omondo lumila wacho katulu hili yakulu ongoma yacho ongoma oyo ngoma yo webeteso DJ mahame napita bo DJ anje kabeteso mbiti oyo anjifete yamukwa feta o DJ ino ho we muntu we mukwa we handa yo omongoma yange elande shabai okuti hamu kuimbira ko ngoma yo hehe yowe upondo kumonena ko ngima ngoma hehe yowe chikahinawa onga ochibuke chicho kuimbila ko no instrumental baba kwenyi tete manjitinga
mokwa shoka kwangene obaimbi betu ngeno bendamo municipio abare kunyeselo vega hano kuti oli akasoka pa utale kwa kamerati oli asoka metabo oli handa ngeno baimbi betu benda ngeno omwibina mona omashitona uno chiro chichi ochi omukamuka ndakachoka nako ko kuti wiwe omwimbe we omwimbi wetu ine chidwa kubalulwa mochibiya balulu kuti atuno mwimbe tu mashitona monda uno okamuganda kachokana ngaji nawo uti unoshaluwa yokulimisha iya pala ngeno yo waimbo o muzika pahe mukwenye naye akaimbira kwa ikombiti ya joko pamwe chihetekela kachili muhe wote de wo kwalinga muhe kwalinga maho yo kukatanguna kachita vela kachita wala monda yachi hata vela kutanguna mondo no muzika omboka no kamemburizisa kailiko kenyina lyo monda ngangechi mangota mati wana maishona chiline maishona wimbo muzika uno etwechi na oshudu haiko ombit oyo kaimbilako ati kekukeshala unaye kumufeta mokondo we mondo ngomoye oya monda we honekesha wiu matu hela kwa ntewe kati yokande china afetele lilimo ombiti yawe we veta baheli limo leko ngoma ya mwenye yuaka hikila sie okutwa hikila ngoma yangu mokonda merakale twalile jolumira nabantu kama kiningisha mapitana ono DJ Mbachi no traidori udiji no traidori mbuti ambete mbiti bafo chimbanda ambwilande shakwa ya inawayi wa apresa la pita hando kaibila kwa wai ngwe mulande shakwa kulaje kutolelani ngwe kulande shayo wai ajweje kuti wewete hilo nganda na wopo balingila mapita hapo katika jopo ya mahepa hangene bapondo kumendela hapo katika jopo bayo njoan baimbi baje chinabenda ko jiji aje lingo jipoko jo ulingapo ngene ngabahika ko jiji ngangoje okuti chitavelo kutingwa amano kuimba pa chipuko chwa oti chinyima chihajita okuinyima ko chitavela bemo bahando mbili akale ana hamu kumbi unecha imbira ko bai bali ongene betulelo ka ko kataka fakolo shilapo ngene ko baimbyo kuimbira ko mbidi okuti mbidi wibira yangandi waimbira pamolando mbidi ya imbirwa ongene ko baimbino ko bangala bali okobangala bali noko baimbi ujo kuti mbidi yo ya mwene maho imbira maho ujo kuti mbidi yi o ya mwene waimbira kafokolo mbidi yo yakafokolo amyanjende ko jo njide mpeo mondo chafule chuke jo twa menjidi mpeo bete nyenje hando kuimbira ko mbidi na yanga yakafokolo panji dolo kuti pena muhikwana utuo Emiliana Sergio na urando no muzika mbeto tuna mara na okahino kutulando labe hepano tuna na Emilio Freddy Heish tuna zish kuimbira okahino kutulandola obanyane kayo okahino kutulandola programa yetu patro kuti na Nathaniel okahino kutulandola ya Emiliani watu ma 5 mili ko konda yetu hepano nga mokonda yo yeto mpholeto nalyo panonga yango hole atua obilinga yo banyaneka imbawe chine mona tukahino kutomphola ngoje wetu tuminako 5 milio no milioni 5 atumako konda yetu ndikupa kafokola ngone kuteta mina handa kontinuale ongeni bapondo kulinga okuimbira kono mbili mbehemba wo mahachochi kuti mbili hayangeko baimbyo bapondo kukula okuimbira ko mbili heyo yo kuti mukoti weiferele oyo kilanda bai kakulu ne kala kolombo konda kilinga haje ne kuti ali tukafokolo ongata ngokulima chinobe kuheji bili kuti okulima wala chamukwenyunete mo yano kulima kafokolo oti mulia chakula kafokolo chakwele liatwa ine chakula ngili kwata manjili miuni na makumbi likwata liatu lile chipona liole yo wakuimbira kono mbiti mbakwa onuka mabendera kwa mutu nuka manambe kumuhekulu wombiti tujo kuti kolwanda kuno pamoko kando ilingo chiro chichi uyimba mahewa ito tuliza sawa hiwa chipona original ma original edifice omuntu edifice omuntu malimi okuhetekela makala ino bili chipona uko kubirima oje kwa nkona handayo kupula oko bantu bebanya mondo njokuto numwagulu muri pano numwinde mutu kompanya wejimana cyo kuyimbira ko mbili ya mukwenyu bamojina bamo onki bamo tujiti onki mukonda bamo amona chimuka watambulwa bokwa imbo mushikoyo ate hamwe na ndi hede kenjika ya monyima ya mukwe na hamwe nje tambulwa yakalwanga hamwe na metinji tambulwa ngoje masoji wo kuhindwa je baji to marga yangandi embe oje kwa na hando kupula njokuto numuri pano magulu mutu kompanya amenjikira no bidumbenga kodi kitoke
wachukana handa yo kubulo kuti abantu banawo kulingono video ko TikTok banyaneka to kwanyingira mu TikTok pehepa no weka hino kutulekeshana wekuno no kulekeshana we ela kali lyo lumwila ina weka hino kushilishela kali lumwila ongeni wapondo kukala baba bayugishenga ela kali lyo lumwila amajona handa ngoje mondo banyingi pefano keo TikTok ya himbigile obanyaneko banyingi bamwila no bangambwe no bahanda no ba chipungu bauza lo TikTok yango ba chipungu oba muntu wabeho banyaneka ba pana hando kubulo kuti abeho bantu hamu weka hino ku representa na okutura yedu nyaneka ina weka hino penabe mu bahanyuna yawo kuhanyuna ongindu bondo kubetolo kuti bachieke ipo no kuhelingini onenge hamanji tetela kuti ukatiko o mashikondaka ya tera kuno ongata kinyano chigo cyo kuchitola abantu betu ko lubango okuti wapengesha ngojo we muleba ngojo we muluongi Boa tarde família, boa tarde Marisa, forte abraço, já mundali. Iya, maru kondini wala ko buka ko kondaga yetu tukanka kumbola. Hatlo kuti. Ongeni tupondo kutulano banyaneka bere kuliko TikTok. Okuti hamu bantu abeho beka hino kulinga mu TikTok. Beka hino kulekeshana wela kali yetu tiukati ko ngabara kuti pa tutula ko buka kamera pantu fetu mano to. Owo kafokolo, owo tiukati ko, owo tiukandele. Maru mpaka ko hebo. Kandira na handa kuti. Okuti hamu bantu bakano kulia ono video ko TikTok wela kali yetu beka hino kutulekeshana wa mu TikTok. Ina beka hino kutukilia mapita. Kama hando kuti ina betu kano kulia mapita tiukati ko mapeji ojiji beka hino kutukilia mapita ojiji beka hino kutulekeshila mapita ojiji. Kokontele paje betulekeshila mapita. Ya matu hera konte kuti kade. Ngondla hima yukishane. Mahionga abantu betu bo TikTok kandila. Kaba yukisha. Kabe anokulingana wange jonkongeno to handle pa hengoti chiliko chili ano omahambula apa hera. Betu bwa jijiliko chirekesho malutu chilingangeni chitola ichi chamya ko mutima chitola ko mutima wae uchenda muchikalekesha ba ofiyo chikalekesho fiyo balamo chikalekesho lolosho chikalekesho nombongo ejajo ngeno twatile to handa ngeno pato lingi abantu beke ngeno bokolo bangu atu homonda chatimwe ono motokeru buli kwa tap ono taxista buli kwa tap ono matolope li kwa tapo ono pulisha mbuli kwa tapo abantu pajo li kwa onto babo kolulango bane muhaleke imba obo mato to ine li kwa tapo njirela kuti wa manuha dilio mato nato ya dilio okuti hamu bantu okuliko TikTok bana maji balekesha jilekesha na wele enge ela kali lo bamwila babe ho ino ina manjitingata melakali 99% wetu baji balekesha ndishombinga yo TikTok yo bantu bajo wela kali to byo lumwila o problema o significado yo TikTok we usala kawe wala importancia inayo TikTok usala ajo kutepa jetwe jumana ngandi yano kulinganga ano twetulinginga makonda oyipuka we ano kulinga ko TikTok bemwe bamaneka kasaya kelimeo Oko ba kayo. Kombinga yo me. Mona jadi obalume bacho banyingi bacho obokulekesha ebibe nabi. Jatu hapa omonyo onwenganga babe nono maloshonga abo gafokolo unayo kalandesha nyo. Yaba hejino bwe nawe kwana pamwetano yopo ina ba bengapie nawo ngeno alandesha ngeno kwa ndio plango. Wachitwana anthu ngapi. Abakai bacho obokulekesha maludo awo tiopo ba maludo mwende napo mapatenyi kombi munepwa. Udi hamune maludo makwa lai mamwende nao lai hama mupeo mashikebela abantu ajo abeho banyaneka aja bajo balinga ngojo nao habeho muno bantu beno ndunge munaye mweli ndunge muno bantu beno ndunge ya dudela ko dio kafokolo yonge na mwenyo kafokolo yonge no pondo kushapo onda kapaje 9% no fala nada mais uns 10% batu ndunge ya kafokolo mbloma nyina mandamate belo ya handa ngalungina wonga ndima bado ko olha sota ko kamera ya não são todos no TikTok fala to não são todos fala to natia gris ya ojaja radio kati ko te peno waro ko te habe ko batala to kafokolo ngeni utala ndo ko dia no video ko TikTok pemo alingo no video potu pakai lapa tu bamwina to kwata nao ongeni utala ndo ko TikTok ongeni wedala no masi bama yuki sawa
Kama minji pondo pa minji holi kulanga poko no maona kuti alabe antuvela kali yetu ne. Avyukisa. Mama avyukisa. Okuti bamwe kabekwirisa makonda umu ulingo jipuka no veli kwa ene. Veli kwa ene. Mati jipuko jo haka umpama no veli kwa ene au umpama no baba yana mama yejeta moti TikTok. Mati jipwajo meompoli yenye hajo ba moti TikTok no ntwadu jivine. No jipwa ba mwali ngano mukai mweli handeno mwihikwena mweli henga mweli handele bebali hejeta moti TikTok. Nekupeleke nkhonushira kita chonfoje nyiwe bali aliho muri pele nkokuli handa kwenye ngao jichiringe je nyiwe bali ngeje muri hande bali mano kontuka tupo ngawapa awo tikito ngozi no ntutwe chiba inyongene ngao chiringe chenye ipoka mukaheno ko horo ipo imwe pa hinde ndala tomera kapa ni mutoelo chomba chemera kali chikwa bai kela kali tulio nthola mwila ndihando kumutolela to tulitolela na meya okuti kama tulile kesha batala Nabo bia ya koti kito atimo tulile kesha batala mamu dadwa ya talo mbiongo shiji mwana mama talo ya onte tulile kesha abatu mbanyala ya amijija kuti kafokolo mbanya ya jija kuti katiko mbanya jija kuti liara otawae jija tupala ke ombo jetu eta kunolo hepolo lwe tutunalo ke ombo lini yo yango ngatushikaye kuno tatumaneka kuti watu atunono mbongo tutawaya tulilekesha mangeka ndana kukulu kandila kene hekutetetu kuno ko bantu betu wakalwango kuno mtono no mako hacho atala ojije hayikulira no mimpereza ko mbogo no kubeye kubala jiku amina kandile hande kutoya yakulwanda kuno hando kwenda kyomba ngale ponte ya meyangi oli ono no mbongo muntu lele ndikatala ko impereza yayo kuna po bepi laba yenje no kume yeah monda mipala meya kuno ko luwanda muntu no mbongo himwe ya handa ikubula ko nthele baimbi betu okuti ochichi obaimbi betu behebe ihanena ko kunoko luwanda behebe ihanena pepeno baimbiwa kunoko luwanda bamangenero kuti hamu kuimba ba ela kali olonyaleka kuti abe ihana inono kombora menu beto ntho amwe adulekesha hamu ngatuheka pa banthu ngo opa chino ochipokocho chino on definition ono nyingi Eloe manje kunyela pa Azizi kwa hano kutokombanyala na Azizi na Nathaniel na Mariza obanyike beka hano kutulanda motikere njita mangi na wako manje kati ko jibene ko nekuteta na Gabriel na Severina abeho banyane kabeka hano kulandula no ntemo tikitoke be hano nga olupondo kusandula ko basho ukutushundalo ntho pa tukulela yo ntho banyaneka peno iba yetu ika heno ko upondo kuiro iba yetu weka heno kutulala yetu kuna binu kuna munda weka heno kufilima la kwandele ko bapondo ku okutu yala iba yetu pa kutushundala pa tu yulisha pa no malushima ngalo heno ngala ko ntiki maho o mutenyaka ka heno kutushunda mondo kumbili edieta lieta ka ya jintike chika ya heno kushunda tu birisi ala malushima shabi kamera kushundala hati ngakakala na mama antu kana motikitoka amuntu kana motikitoka amashukile ninji twali yara ya oke omba ngapa mukushunda jipuka pondo kushunda shingwendeke kwimbisa ukuthi ipoto yihole mashi haunene kone ya tiyo katika longo tukuteta manu holo kubobya ya ate wantipulo onko tuka heno kubobya kwa nteyo baimbyo jiwe hey lelo kuimbira kunoko ubebe kuli kunoko luwanda kunoko luwanda be yako maheka baende pamanthikacho abaimbi bakwawo ngaba okuno abatumona yejitumona woko wiji wokuimba malaka wolumwila noko kambinda noko mbengu chinape no bipito byo chili kuno nawo bakashukira bala me bakabako kunoko luwanda be yako maheka bako bitalo kwenda ko bipito ko monda njimona pamona mona ngoti keombo wimba no kapinga na utiona mbalo ne semi nambalo nkona mbalo ena mwene unono so ani ngana ona kunovo kulwanda no zeshi kapiti bu no bali bai no bantu bako no Capadocia primero era kuna makhorele primero no organizador mbetu kambuliko preparado bobi pito mondo organizador yo chipito ina yukawolo no organizador no kwawo ya pa yo tolio product yo nayo yo oti amenjino mwimbi wange uno bantu mondo opro muntu wokulingo bipito handanganyalepo ine hanjo kuona yo intau panganyalepo handangeno weto muntu uno enyina o uyano ukongola ujo kuti hikoli ngi kumbili kwata bantu mabeyo banyingi yono ono arano betu yacha okulingira kuno bipito ko Luanda kabeliko preocupado no ku pa abetu yacho baimbi bendeko mutu bende apere kupado pala bo balinge bange no behelingo jo bali okukobera bibiro okukobera bini mondo omuntu okobera ku organize no so
unayoku ove unayokulwa pa wende ko radio ove unayokulwa pa okandoli yo yende ko televisão kama yo televisão é verdade ko tawle so tabano la sisi non tena hanga yake ove ngeno ulwa ko wala yo ko bipito yo binene yo okuti bana mejina wange tumutale ibanje cyo kuti mete no kiri yende yo mono nge jibu oli akafolwo jitola ino kuti omuntu uti oli mihono abi happy oli mie muhoka abi happy ate oli mamuka lino yuli bibi yo unaye kuhetekera yono muzikumbe tumboke omboli yetu ela kale tuvelimba nawo yeah tuvelimba nawo mahi apanjive yelele peke yo amenga kukwataka ndila uimba ngiti weka ndila uchi emondo uimba na handa memonda ngiji weka pina hando ukatola no ngandi na ngandi njira hamo tuhikape koe kuti muntu ngojo washo kuti mulilo nombongo mbaye kuti washo kuti hamo muntu ongojo nae mamoneka o unaji chapo waje bila ukatala mondo no kandoli mbacho mbetu no kuyesu kie chiro cha azendi ne kambuchi kambuchi wa azendi monda yachi mondo azendi omukalile ukalila ko muto wetu abantu ine beno bantu bakukabela kala ko twacho indawe ya prisija lo kunyeshela bayo kutyo chichi chitu wa azendi ngeno bena yo atwa yoku obolo bantu bechiba ikapikuwo mondo petu omuntu wa chitwale yala uchi acho ya una yoku obola bayo obakulu batingata onto nyina tuliko no Rwanda minjita nje yoku obolo muntu omunene kwame panji yamene muna minjiri njo munene yo wala ino muntu uliko mbwelo kwame monda to matu nene mbwelo wopo mbwelo nayo kuyano kwame ete kapi ha henji ano kunana ko muntu amina mienjo wala yo munja yamene na bado ngo muntu intawo baimbi betu ko lwango on bantajo ko bekalela ko muntu monda ababetu ko no azende mbawo no organiza mbono soje njimburolela kawe chiyo chichi balinga tabe onge no shabo ibidio ndakayo tete poko lando yako ya katiko no organizador mbacho boko lengo event yacho yela kale tuyo lumwila beno honyi beno woma ngena wo ukatola no anthu ana kuliko na nokorali nokotepe monene kufedwa namuye kufeta kapi baba kantori no kantori mbonambo kuile boko yamela kale tuyo poto namuye kufeta boko yamela kale to shikira no ntoko yelula pakapi wa feta kapi baba kantori no kantori mbonambo kuile boko yamela kale tuyo poto namuye kufeta boko yamela kale to shikira no ntoko yelula pakapi wa bantu wetu boko yibira mela kale tuyo lumira baba dakati ko betafani yeah okay ngara bino wantu walika ndapagira wako sistema ndio hiyo deri seria milio po man holo bo mukulu ochipuko jo pamwe ojo to hebilo no muzika mbo malaketu akwenda nako mutu bopasala ko tepe ya bopasala ko radio mona ne kuti leno ntho yakandila ntho yacho no muzikumbacho tuna ve nayo kuli organizala nawa avelionila onge ngongeni be bondo kuli olengana ngeni ngongeni pa kuli onila pa mundo kuli wali olengana pa tu bantu batu bebele kuti velionila okuprela ko organizador mbacho monda no ntho baimbi bateheleli bacho ntho tohonya iko baimbi iso njiti anjika ba show anjiti kandila wati anjirundu kukandila njiti liara wati yaba howewe tukaiko mindu utalaka baimbi utalaka belia belo mbifi amebala me mbifi normal mu music boyo gutehele normal deskin muheli tukane ona mbifi mboshundala ha mukono batehele kambusho la konto batehele mahi o muzika yo kuyaka bino mbifi folo mbifi nayo kulitukana ngenji moda mbifi nayo kulianga jina tutinge no kuli heka kapi no autoestima mondo muntu ulipire kupado ukatehele muzika oyo gutehela jambo muzika hono je imbanga didawe ajuda producer tame iya ono muzikumbe tumboko lwango nonto bateheleli bacho no organizador mbacho to precisa lo kupumpa mangeno atupumpana atutompolana wanao mondane njitipula nambalu paka imbeno banthowo uno muntu ko muntu wewe mwa wenjiloyo mukalela haye kwa ike wabida openo muntu wewe kuliko muntu wewe ke mutayila ko uli atwalizado ya no betu ine ngatu nangi chitu napa no kandoli no bantho imba nawo abanyingi veyu jijo kutine ulingo show yo wengeno omukongo alike aende kukaimba ngo ko banthu maeta muko muntu me ukwola manda kuti muntu manje tono mbongo o problema mondano nthawa imbi wacho vai velia vero no lashitela ngeni
echamina pita wengine myanji moneka kafokolo ngeno kama moneka kolai Apayo. Longi. ya Tukati ataka fokolo wati fiuni ne filo shapo na hiyo isikeze. ya kabeji wo kutingeno pato toli atuho Yeah. okutola atuho ngeno natulishundala poloje ela kale toli ibale kali handi omuntu wiki ihando no antu aje atuho kulikwateshako kwa abantu baho bechi monda wiki kuma ululongo abantu bechi ine njululongo byombo lyange we intavela abantu banyi bechi Intao palame ngeno jinkutwalela choba imbi betu tu precisa kuliorganizar. Hau nene ako ba imbi betu tu precisa ngeno ono agent. Ono agent ba. Agent yacho yo kanda grupo kanda mushiku. Agent yo mukalele ko mutu oku. Wo mwimbi mondo mwimbi. Omwimbi te kutete tu mwimbi kapondo yo kutwala no wo kuhando kulingirwa ko chipito. Yo. Chinamenye no kakosa kalonji baba. Chinamenye no o umpuke no show. O organizador kapondo kulikala ko. Na unayo kulikala kwame amenjito lopeleshu amenji njito labike mondo yukaimba bani njiti mwakaimba ko ngandio ji mofetwa shishi ojengo jitu mono na agent kapondo kulikala ko kandori ngayo ai ipo byono mbongo ihando kufetwa yaine no kandori mbetu mnambo ke mpakale no agent kuno ngeno yapita kapi ngeno yapita ko maho jiji hakalela nambo moko ndaje wano mwanda nawo ka nawo batombo bantu bajo kubekala ko muntu achafwira nawo kabechi nawo kabechi mangurolela ka kala ka kala mangurolela ka lengo kafokola mondaji kabechi no manjite jitu haimbira no anthu awoputu owoma woputu tonto ya hatundu nawa inolombo ngombe tupona ya baba nayo ngombe putu tunako ngombe putu handaenda kaletu handela kalietu na ojodo hene imbile no wapoto kuti ine njijibiro kutolana wapoto ngene napita kwa kuti na fulano au fulano kama tukondini wala mangojo shemu na mashi omomo kapi onjopa ilinjo predio ne kulonda ihimbira makapi watu ngapa tunguba ya patungu apa kadawa hika pa jema bro kuti pondo kutunga ngeni pa anthu betu tukatu heke pendele yawo ngaji tukahino kulipa kaila mwamaho chitwene tukahino kulipa kaila papa hono hapo ndo ntuma tukahino no khonombo kwenda kwa wapoto ukuthi mwe tipweta radio kare hapo oyipenyo khopa apa tulio papa ngona buka ukahana kupya bali tukahino kukampesa tunde kwa abenyo ondaka yote tenje hando kutola apa kombinga yo chipukocho okuti mohi okandori nayo kunongonoko kutiwa kouye kunayo kukala agent amenji mwimbi manje nayo kukana agent yangu na agent yoyo ginayo kunongonoko kutepa muntu agent yokargu yae ulinganga yeah achipokocho jonto chotwe hei betolela mujibira chotwe hei ajodo he ndanga kafokolo khomwimbi yokupopya name atipa ndihanda ulinga agent yanga amhi yanji pulopi niyo kafokolo kapula ko mukweto kuleka yange nayo wa agent yo ogo enji kapula bai kapula na meje nje kwapilika la imo yo achipoka jonto hajeto hei amenkhone yanga njitimbo ndiye hono kafokolo ndihanda kulinga agent yo moti handa akundilo nomba kwambanga baedela ne kutedede bwe jamana ndikulo jija amenali now yisho baedela amtolali no babe okafokolo twali no muntu kamadumbulo manyina ne atwati ngawo yochi ontomatu kukwate mahina no show abantu bali kali no ulike umbo muntu ulikala kwa miko lokoluwande amyamema njiro preso amyamema nkutumono mbongombo kuya amyamema njitio pa muntu monda ono contrato mbulitu papa mbuno no contrato no nyingi ono contrato no nyingi opa we hando kweto muziki handa lialawe yokuimba ukalapi ukalake umbo opa pa umufeteli apa kala monda kuno kutumbu na yakufeta shishi maheni ya memwe njimuta njilo lukalo inta umufete shishi organizador pangojo tulana agent yaje pangojo mukalele ko mutu ameno agent no organizador obe kupop mondo be unayo kuhano kutwenju uimbe ono mbongole mbuli shishi twe kundeposita la mhogenju apa mola lo papa ndiya shishi tukaimba ya haja mbe amena hando kubulo koti pa jibu kwa jikale po tudune kulinganya ndo ngoba no atambaji baimbela upwirisha okaweleta umwe uyane pamwe ewe mutu mo pashashi ngitawone ewe mutu mo pashashi we yape umboli oyo mashinga mona walikalelwa samato nkwao kutolela wayi alinkwa kwale wemwe hano poli avulila ya mkonda die wimba tapwa ndio kwali ngi meso muntu oyo benga we yobo omono lika sobo emi kunja nabe wakwa ginzi mwana wako ono mwana hadolela miwa hijirapo njirangu kina mine kuhana mine kwa basa siku ndage tera ngega tera kamola jibo minando jiba
ba jipo kwa jipwepo kwa banyaneke na weka hino kuimba himbi kuimba behepanga na baimba ba jipo kwa haji himbika kuya babai chiduna bena kulinga ne baimba aje nyana mujidole baimba aje konda kayo tete omwimbi wa ayo weka hino kutulando elonjito weka hino nayo kunongonoko kutiwa jimwimbi manje nayo kana agent wa agent yo chicho agent yo muntu kukalela ko mutu yeah kakati kwa wakandori wimba kahe peno organizadori kaimuli kalango directament matia enda kukandira likalela kandira pena vero era dikandira pena munhu hara kuti a partir dos organizadores de evento os próprios músicos não as próprias músicas não são organizadas okuhimbira kwa vantu vako vakala ko mutu nono música mbaje mbawa kambuli organizado pa poka oya shokani hekutetene ole shokono musiku china ikaimba amena kwetala maistona maishona jina ukaimba obekuponda kwenda ko show 22 horas unayo kutulano no organizador yo ola yange manjimbi ola pachi isso vai cantar 20 horas 30 yo vou aparecer se vou cantar 20 horas manjimbi 20 horas 30 ine kumoneka 20 horas ngiliyo 20 horas 30 njimba nje ongeno oleshoko muntu wa organizador unayo chipito ne mahino ne kuimba kemwi ama honye nenda ko bebali koba kuya koba ayo ni mahino no bebali koba kuya ke oyo bena kana duide hera yo mahanya nako bamubebali koba wa muhamwe hano otana ndio no organizador mbacho mbona yo kuli organizara nawa mahano ni organizador ibiro kuno bega hano ko ngio ibiro kuno Rwanda obanyane kama nawo obanyane ka inda mo mo gara Rwanda mo organizador ibiro kuno mo gara ko ngio ibiro kuno tumunda leba nyaneke tulekesha neko hotete amena tirenga metwa tikombina no bantu ono kamakale kwanjiti mujiya onwe obantu benyi bokutehelela ontweba womanda ko bipito byenyi ontweba ngamani ngo bipito bikwana mundiye ike karuji yo kuli iso jonga handa kubola kutipa bahadu dinga noyo walipo mujiye tuli organize mara mushonda kuli organize kanda shimanu pakali ya chipito chiki kuno ko Rwanda yeah ine bena ba flat yo ya tunda yo ya hatunde ya irondo ai ko ndata yangu kwenye kombe ifika ne kuno chipito obe ba shoka kombe ifika ne ike ba kombe kuno chipito ko ruasingu beno chipito ko dajare kuno chipito oke kushuna ko kushuna chipito abantu ndate ko chipito ko zangu abantu ngapudati non abanya ka no kama chibono kuti pono show bipala yecho byola jiji bono ko byawantira jibo ya didio kande jarla ka dio kade kone le pa yando ko ni ko ibiro ko de kala mutu obanga na jibo wali ko ibiro je obanga yo jibo ko je on mon higi ya ma abantu jiba ningange ni lele ko nombe wali mbawa mbwa ya o chipuke jicho kumbatela o chafo mafo elisha lapo mutu hono ya kumbatela obye ni meti muhunga bamudala ka foko wahati ba jinje badala hono ni meri amya mingiri ngawo bibiro yange onde yana hand respect la kwenye monda muka kumbino bye utoka mohandi kulingo chipito ukafokolo naye utawela monda naye kuchonko yo kuliwalika bino beulu ngo kwatawele bakwenye amengeno akuhimbira ngeno bayimbi betu boke umbo amengeno mohanyine kuno chipito chikela wahanyejo kawukala ibibali bikwana nawo mohanyi chikela mababa ibunda ya nawo na bobai bahera kuno ne ko ngize aje balingira ngo tumira kali to mutomba okuti nawo imanjira ngambai kungandi okay halina ngani kama kwende bantu nabiyano kwa manda bamo ndo kwa hinda ngo tukashoka ko bya chavera to we unayo ubatomba ko we tono wana ngise ngo to mutomba hakutiko ya mutima bamo kwa hechi na hawo mutomba wamene bafrede mukwenyeria ko hayo yolingia ko tena yamanjiringo to mutomba yole uno bantu oli ayo uno bantu na meni njirwa no omukolonga ngijo kuti njirwa bangula njiru no hakuti ko no khono njinambo mutomba monde nje uno mukulu nduka no khono mbanga ko ndo mukulu hiro no wala ku beta njiriri muhola njimutu monda mukulu amihire kese njina monda mukulu mami njina njira kese ko njira kese mbaya ini njira kese ndo mutomba hakuti ko njira kese uri njimu mutomba ya maheba baji bwa jibwe bakafoka haja no kuti tunayo ni ndo bamwela bakuti ko tunayo kubumba na luka majipumu tuliyanka luka umbo mudwe washaka kala na makaji mungeni wako kubumba amepala mkete yo jiji nje handa ngeno 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 kude ngeno amena hande to bunta ngeno amena hande to bunta no no mami ndio ndo ile
Kabe ndio okechitolo mutombo kuti maende kwa kaniko okuchupa malai badileo maende kana njibula kwa oi mashe Kaja ngoro haone nenge haone ngoro ene mana kana haone ne mana oi hando kupula ongini lupondo kulinga eja tulinga okuenda ngeno ko kuno yacho atwende ko banene yacho akuno tulingisho ndukumendo atutu ko tulingisho ndukumendo chino chipito chamati waka chilingo yo chilinga antu atwende ko yacho kaningiro ndukumendo osho yobe hanyu Osha emu ya hanyu na manda yabuka manda walingo mutomba yo byange ni ujawo ndio kadiko kela nje kupula njima na kuteta njiyo kuti kuno nko on na bayimbika ya himbika no mwe himbika kuno jene mwe hanya kuno hono nga oni biranya no mwe himbika onge ni okulinga bipito ko no ko luanda manda uno mbongomba ya ujana mnyino no ngomena peta ngine biri ko ko no yapa ba ba jibo ko jibwepo tunayo kulinga ngene tunayo kulihanya na madwana adolinga mikanda nongo ukatungulo jipito yamu kwenye weji tungo ke jitungulula kama ita jama jeta ndaka hamu mahino mukanda wayo nao mahombo ina kilimo le ka jeta wayo ndaka ayonda monda katuhanyu natu bo bipito pamo bimwe jongo tunayo bipito bimwe okuti abantu amati to pa monda oyo oyo mulume wacho monda ngero kubihanyu natu bibila okubihanyu natu bibila bahe katu bihanyu natu pamo kuti amati pa hayo mulume wacho ese mena mbalo do kunyina okay ame jinhanda ngeno pala ame ngeno bantu tu kondoka yakubumphama ngeno nabacho okulingisho bipito onorgan manorgan nembajo ngajiri yacho webalie mandanke issue haja ngana no abangana bado kubula oyo munumwe no kwerano kuti onorgan bana no kubula obali kuno baba ngiyo bibiro onorgan nembajo ngeno bahengambo walwa olie kuna madukondoka kuna Yorke Panamera kuna Luciano Luciano kudo Celestine owola nyane kabetu balongane kuna popya mungulu popya na magalanya mungulu ngepo byo kwa ndele yo kati kwa popya ongi ni chipo ndo kuchimona monda kachika ino kumanamo mashamyo khona handira kuti ngata abantu bawe kwano okuhimbika ngeno mo kuhimbika na handira pa abantu aje to nongonokereko kokukwata amwimbi wike achitwepa ola agenti yo wa agenti yo ahimbiko kutalaba yano muntu atotala mwa akalela na ulipa atalela ko ngene yano kwenda byano kwenda ipuko makondanga khotuli tolela angangeli tupumbi pa udoya jena tukatoka pate ho mena bongomba ngame na handa nyimbi nje hando ngosho yange ba to hando kuti monda kuno ngeno bena ngeno ngejika maston atumuko atatu timba masana a partir do agent yo ya pa hena handa musheponda ka ko bali ko kulingo bibiraje wo organize bibiraje wo bibiraje ho wo kulingo bibito wo organize bibito bacho betole ngeji matola pa be kwana jo be kwana ne betano njiko be kwana Lucy opuko Celestine onamba o Yorke Panamera o kondoka magali yacho wenji ko abanyane ko abantu obe ko amena handa ba kunaye mo bajipungu ma abantu bajo obe obomwi amengeno oba mphamwa nawo katuko bakwetu amengeno oba mphamwa nawo bana family aseme na mbalo brigade abantu ngeno mphamwa nawo pato tole nawo kuti onwe bako ine monda ne kholeke mwenga ono shoda ke mngati mambumo moda mubo mngeni mahaba mbele no kuimba kamambu yula bai kamambu yula bai monda yachi monda bahe kana muntu linga kono khono mbai monda uno nombongo umonda uno nombongo ngosho yenga kala abantu betatu chikolo kuti akatwangire ngosho nje organization minyiringisho no sho monda bahe chibwe chiringa ngajina bahe ngwade ngojo famojo no fama dawe iya oba minji muyule mahayule muye monda mjiwila mahi uzozedi concordo ko irmo kandelo ndawa mepala menge no khobantu mphameno indawu oyiboka be hetuna okumunda ntho banyaneka panjira kuti bakulu batu nawa pabe ho beli apa bakulu batetekelo kulingo bipito kunoko luwando woli aso nyinala wakati ko tikitoko mpono mola woli aso owo tiukandele kandila obahimbi ko kulingo bipito kunoko luwanda tukahino kutola ko nteleyo bantu banawo kulingo bipito kama hitu lingo bipito yacho ko luwanda ntonko yitu lingo isho amena hando kubula kwa jonga hando kubula kuti chino no ko mulingo bipito kunoko luwanda na mahimbe ko lingo monongo kuliwa nyinge ho munayo
ongi ni onko ibito yula no ibito bino komulinga ko hale no yo behepa no ongi ni mupando ko dependo de diferença ontongo ko hale mando kulingo jibito jehena mwimbi oye nyamwe ndio amwela machi yula jiwela mukula mwijiji okuyula mwa betu kwa beba kwale oshoba ngiti yapona ya daho yapona wa unyingi kwale ya video ina mwene kumbi wombo oshoba amwene amena mwene yulile mu yo ondesa ko no mai velo sound yo veshina ina yo kono tenda isso yeah oyo sina mono shombe tongondo tulinga onkono kando limbaje bamba oba mwa akatopolwa ke umbo oba mwa atukana kuno kuno ndaba achiyula mukuyula chokwa yimba jimudi okubola pamo nombongo onkono kubisha tulimo paka patulinga sho yetu kumbibu yambo tundu mwatu kana malukulu wetu mahango ba muzala chonko tembuyajo muzala chonge nyonko mulinga mo ndaje mo mo bibo yula onko bantu bana tuli ibiti okulitola onto ngotembuyi na tutimwe ochipitwa hono cho baliana oshave yonkombe petu boma ningia chipito na ochipito cho ba unyingi petu ba ulingo chipito ya iboje himbe ko mundala no bipo je himbe ko mundala ka himbika ko kamundala ba pono tembo ba twanga lingo chipito cha makoze makora milu abo makalenja baringicha wako ba ingong thodu batrika no paflet oba moja himbika ko lili atali ato ba hekala muntu ba ulinga pa acha ba amendi jeke panjile linge no shop monda tetu lile abe konyini ngono shoje hambu hakuti ko homonji tambulo no mbongo mbunji irma wala so yeah on hakuti ko njili ngato bono sho onko panji monene ko nko baba ono ka oba imbi betu ba moneke monda na wecho pepa no kulingo no organization ba mbona yo kutainja ba he monda o ine kwenda kuna ko ibiro binene ka twechibilire ba he ba nawo batanyo no mbongo ku honya kapa okuti oyihana liara okeumbo oyihana bai maishona wako no ko Rwanda kapio ba ho honyeka Mahamin hando upulo kuti. Inyo ngene. Yeah, hando upulo. Monda okwenda kunene katwashiki. Jumberto to bando wetu landula. Nonto ba handa ngene tuli organizala. Ya bado lingo no organizala tuli mbo kuli organizala mai. Ba hamin handa ine amenje hando kulingo shop hepa nonga. Gina ku kwatombo mwanji topa. Manje eta makobe. Manje eta chimukuno. Manje eta video. Manje eta obana onkambi. Manje ta ko chele mahio bantu owo amekunwa ina amekulu andai kunwa njite mankaeta unkudurisha kitana moda uno sela okay onjije kuti nyimubiro kumufeta yo ba hajidi obana no beto beya oba mwila beto beya yo ba uchibile kuko yo kupolapo abantu handa ba mwila kwetu yano no shomba jongeno jina ulingo no shono shogom ono shombulingwa intelligentment kupondo kulingo shodi ya 20 ya 20 wando beru nombo mondo ba mwila betu po ompuka ina onto ba mwila ntate ba mwila onto ba mwila po ompuka ina yogongi ono bongo ba mbuge yosho yeah feta tu baba mono yola pa moko hafi yo hanyi pa mopwe jo hanyi yapwa monda no bepa uko shigiri okulingo cho na yokalo intelligent na yoko pena José wapulo kuti boa noite quem é o presidente dos eventos aqui em Luanda não existe se tivesse estaria organizado ainda estão a procurar isso aqui nós queremos que as pessoas se organizem aqui quem é o presidente a questão era mesmo falar sobre o Marley se tivesse aí a questão, mano, era queria falar sobre isso contigo. Ah, é? Olha, evento, falaram sobre aquele mano, o Mato Condoca. Ine kuno kwa lio. Né? Ine kwa lio. Eu queria falar mesmo sobre isso contigo. Ine kwa lio reforçar máximo. Sabe, né? Eu não, quer dizer, para kulingo show muntu ayo katula nae. Yo, okay. Eu queria mesmo falar sobre isso. Olha, tipo, eu não já viu. Olharam até. Olha, tipo, eu já viu que hajana tulaje nayo kalano dokumento baji kale no principal manoga não é o nosso da gama do não achei que fosse ele não é agora Liarão é que tem que falar é que tipo que vê né a disponibilidade de todos os nossos organizadores mano coloca mano cateco e eu acho que os 5 ou 6 organizadores precisam se sentar ao princípio aparece Mato Condoca. Aparece esse o Zé. Eu já não organizo mais. Do que coxa, né? É o Zé, né? É o Zé. Agora organizando o Luciano Alanga. Eu ouvi o Zé. Mato Condoca do Cateco. O aonde? Eu ouvi que podiam organizar um evento
Esse dia? Não, já se encontrei com aquele mano lá quando... Já nos encontramos. Esse coisa que me chipungu. Ya, tu kan wale obuka odoli Oh, habitala no no esse namba do Mario. Yeah. Tu grupo tunda bala nisa chama Yeah, grupo tunda bala. Tamete kibi undelis. Na tunayo kutombola tu. Si hajana ti ono organizar majombo. Mbona kuya tumpama. Maho baba ngibirajo yo. Yeah. Oba biriba na wiki. Oh, awo kulingo woko no organizar majombo. Oyo piraje mena hando. Ngera ngekutole. Oyo piraje ngeno tutio venga ovinene kafokolo byo kyombo lyetu. Obo bawo. Yeah. Follow bit wo bio au no piraje por Viano Mazonia? Mazona. Rua Singu. Yeah. Quando eu joguei, Rua Singu. Yeah, o José Mario. Eu José Mario. José Mario. Kigush. José Mario é organizamento. Yeah. Okay, Gush. Ombana shalamba jo mbona tunambo no tatu. Ina hamba kwa amba. Mbawa ke ombali. Oli upondo kupula ko tikete ko pondo kupula bakulubeli bano bakumbulona. Yeah, ochukwa hando kupulo kuti. Obantu abali ngo ibito kono ko Rwanda na o balingira ko mambo ina ko mambo kunabe kongo. Yoko kuna kwa. Oko mambo yakwa. Kuno kuti organiza do ide lingi kuno chipito. Baya yenda yombo ka organiza chipito chikwa kutu. Kunayo kunimba kunomba kuno. Mboke umbo. Monda ine chipali no organiza do ki depend memu da organiza fecha. Monda kuno bantu bamwe. Bandepetla mamo chimo kulingo bipito. Kutupa ya lingi. Obo bati abakalingira ko mushambe. Abakalingira mondo ba ulinganganya nawo walono kiri yende opa aki ndaba faje fe. Yeke mbona nayo bawo kujo mena ndo kulanja ndo jange. Ya ojukwa Mandani njipula yombo kunayo bako. Tidio kadiko. Mahali hadi hani mudi adana weno ka fawolo. Manji bulo wiki mahawingi makumbula wiki. Ibana hando kubulo komba na no bifi. Abantu abangi beka hano kuyuga mu muzika hano bahimbi ko kuyimba. Bebe yanu kuyimba ya bahimbi ko kulima mu muzika. Bebe kwa bene mangina belile lapo halo bebe belile ba unena ko budi beli nko beli fanyaka. Apondo ko lingo jipuka jimo jiwo. Belile bamoko ndayachi. Ko na ko no kutehelera. Ko jipuka jishundala hamo ko baimbi. Ko baimbi ajo. Na maji pamo jishunda mo ndo jikuja jibebelaji. Yo kulimbi pa. Follow bem, mano. Então, eu não vou pegar. Follow bem. Ah, mas deixa ele não. Falou muito bem. Falou bem, escuta aqui. Tira pa. Então, o gosto no mundo. Na gente wimba música aí. Manda não, não wimba igual de mojo qual. O mundo cai dentro do dia. Quando a popia do mundo foi manda não, quando a popia do mundo. Vai de pouco vapo. Não conhe himbe ko wimba pepa. Não pondo ko himbe kama. Pena ko na himbe ko wimba kana ko kumpanya. Wala vier mwana ngani ngani. Lapona ko himbi ka ambi fala monda jiko ya pena ola imbiwe na le right no wimbi wimba de ba yuzam yo dwa wim pena wimbi wimba wo kuna mo talent uneja shoka mondo ko wimba ko hando ko shoka pena wimba ba mutu mona pepa no ba mo manyi na ba muzika te watu mala muzika do principia ipo pena muzika emwe kite contribute utola mwe choche ko alechine cha mweni ya mahaba ko tero mbifi ona mbifi bosundala ombifi Ishindaka. wafikira kale toleo lumira chitwa wa Hongo kuliheka. akuliheka Bado yole. omihe yeah Falta de tipo de respiração. ino ngoja omihe no kongwa anonkongo no mihe Masi. ojipokojo ukafala da jishunda kombinga yo muntu wo kuimba Vipi vai parte da música? yeah shunda la nene manda iko polo So, omanda mbifi kama ngaje no mwana omupi oina kuhimba okubalata okwatela mumude ohimba Kwa hali yeye mtu mona mbokuti mwe polo ai tilui. o gozo o Luciano deixa megano quando não se tem o presidente dos organizadores, e quando não tem o presidente, e quando não tiver os organizadores de evento, depois de organizadores, não teremos boas maneiras. Ok? Isso eu sei. Tipo, quando não tem o presidente, eu digo, eu vou mulher, o gudi, o ano vou embisar no música. Kama wale wanalewana ngali na wana Maston. Mwanda hiyo kumutakala mehini kile kuimba, jikaimbisha ko kokowe kawe mumafale okudi nongonda koyo nongo jeto nunda ko mpe bantu ko ndele kajishwa leo wa mbi kwa imbo ngo tene ko feta kitalo ko fetwa mundu o he O hela kuno jeta inonga o wacho o bagu dono ndunge yo mwende mwimbi o chinate nga ulalo mujijimbi
tapi ni raja nene ango be kaneka kuimba mahochi wembo kuimba bisalo au kutonga kwa nomba kwa ndo au sasa au wengine mwana au piano wana Pamwe omboshi yange alishinda hapa njoto. Omboshi naye kuduma kaikuleka kaiki twende no. Aimbashi hapo kwa jibemba nao hikeyo yange na handa wetu mchele toto. Aminji heya makonda yo mpeto namo. Amihiti hima heye makonda mihijo kudio hike hayo kwa minji heya. Ndi heya mwene muhuka ahika idinga heya kwa minji hiki. Aminji dala yo mbongwa bako hali. Ina baba shiwa no muri no umwe hekulu hika adi wa heya hapo jaba minji diana. Mnatu mano sefi. Ino mbeta na mudu kwa ino mbeta na tumana fulani wantu maba ino hapo pia nene ino ngene na tumu kuheya hapa amepana hipei wantu mo fulani hapo pia nene no kuimba anji mbo diwanganji wapengo mulungu amijijitola mwene ba have lipo pia ngene beli mwana nyo ubondokala yo muntu mwana wafero no wakabana mawoge mo yamo na wafero aminjilo yamo amea na haba yabane kutoka walo yaba okwatwa opoenda mokale iyo benole ine kwenda huko kutoka jombe mbara kafa na mokulo yawa injira le mokoma njisebe mwana na mihilo yo era uno kutale gasoko oyo pondo kufebre kundoroli kana mo yeke we ya iwo mo na henya ulo yala mwende mo ayo kukwate kawashi wene kundorole wafero mwende mokale ni natuma mwende mokale sinji kono wanda mokola embo mpola mokonda na kupola umpo mpola ngine aminali ngobili ngajange nalo maji yao yo kwatuma oyo kwatuma amko mokale yamna si mase wantu okutuma manyinanga pedupo ngini batinawo jatwa mwene ngate kwa sundu humuna yo alodola wa okutuma chilinganga aji twalinga bimbo nunda asundu nayo tukwela yo kulima kufuna nyingi na mimi ya asundu tunayo hiyo no yo no ruja dori itukwela yo njilongwa inayo yo kuliga cha atukumana na tutompala tuho norganiza okulo wala mali hode ho monda bajo batenge sho la wa mo kwihando mpala tulipakai amene jijini kwa makao no nasame amekunthuma kuimba jipo kanje hejitalo mokonda menjitala yelombo ngone amejina imbilo mbongo hai imbile kwa kulina hando kuyimene nyimba jange mengena bindu kwa banga moto yo kumpela bijitala nyenge jakafolo jume na mikonji handa endela ko manje jibaka bonda ko amena fetu kuimbilo mbongo ngene wanji kuimbilo mbongo monda kwapo kuyapula molipo akwawe lombongo andivimba wona no minda ojipo kama tuyugisha ojibiu yele uhejilinge mukwe inamenye njoku diyo mpange yange yihandenge yimbono mushika pajole wimbilo mpange yange great song bana kadege asun eno kwa sundu yo mpuka yo hando hatu itipula yo bena amene babo
ena umwe ina bamuli hano weli hikwena ne peri hano weli tangaidi he malire ina weli hanyambo hikwena ngai ogeri kadi nawa ya shwe